أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moje ime je Fuad Seferagić i danas ćemo se družiti uz temu paralelni svijet džina. Zahvala pripada jedino Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana, gospodaru vidljivoga i nevidljivoga svijeta, plemenitom i milostivom koji nas je stvorio u najljepšem obliku pa nam udahnuo dušu i podučio nas pojavama, stvarima i svjetovima o kojima ništa nismo znali, koji nas je učinio muslimanima. Neka je salavat i selam na njegova posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji nam je u potpunosti prenio posljednju objavu Božju, Kur'an i Kerim, i neka je salavat i selam na njegov časni rod, na njegove vjerne ashabe i tabiine i sve vjernike do kijametskog dana. Najveći dio ljudstva na zemlji, pa pripadali pojedinci islamu ili ne pripadali, vjeruje u postojanje paralelnog, to jest nevidljivog svijeta, nevidljivog ljudskim osjetlima, bez obzira što je upravo islam jedini ponudio odgovore na mnoga pitanja o tome i dao sigurne informacije o postojanju tog nevidljivog svijeta, onoliko naravno koliko je Allah dželešanhu dozvolio i omogućio nam da se otkrije perda naprema onoga što pripada gajbu, nevidljivom svijetu, kako bismo nešto saznali o njemu. Prostim okom gledano, ovaj mikrosvijet kao da ne postoji. Koliko god je sasvim jasna činjenica da svaki odrastao čovjek ima otprilike 1 milijardu bakterija na svome tijelu i unutar njega kako bi funkcionirao kao najplemenitije Allahovo stvorenje. Do izuma mikroskopa generacije prije nas jako su malo znale ili nisu skoro ništa o ovom svijetu najsićušnijih Allahovih stvorenja. Jednako tako i mi imamo jako malo znanja o nevidljivom svijetu Allahovih stvorenja koja žive, uslovno kazano, paralelno sa nama. Iako se nevidljivi svijet sastoji od svijeta meleka, to jest anđela, koji čine samo ono što im njihov gospodar zapovjedi, i svijeta džina, koji bismo uvjetno mogli nazvati duhovi ili dusi radi lakše percepcije u naravi bosanskog jezika, od kojih većina, baš kao i ljudi, izlazi iz granica dozvoljenoga s obzirom da ne slijede Allahovu uputu. Ja ću se, ako Bog da, u ovom štivu i u narednim predavanjima posvetiti paralelnom svijetu džina i o njihovom utjecaju na ljudski svijet, na ljudsku prirodu i ljudsko ponašanje, o sihru i o sihrbazima, ali i uz Božju pomoć o zaštiti od njih. O ovome se bez veli prije dosta govorilo i pisalo, nadugačko i naširoko se raspredalo, ali baš iz razloga što se radi o nevidljivom svijetu, o svijetu gajba, uvijek ostane nešto nedorečeno, nametne se neko novo iskustvo ili događaj koji bi nam mogao baciti malo više svjetla na ovu temu, obavijenu trajnom tamom misterioznosti i nepoznatosti. Nažalost, postoji i druga strana medalje. Tako u tom mnoštvu knjiga na našem jeziku mnogo je onih koje se ne baziraju na islamskim izvorima, čiji autori preporučuju ili zagovaraju čudne sihirbaške rituale koji nemaju nikakav oslonac niti utemeljenost u svetosti kuranskog teksta, niti u sunnetu Božjega poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, niti su sastavni dio životne prakse prvih generacija muslimana, a nisu ni potvrđeni konsenzusom uleme za njihova vremena i djelovanja. Posebno su opasne skripte od autora koji pribjegavaju skoro detaljnom opisu i objašnjavanju pravljenja sihra, to jest crne magije, koji zagovaraju i opravdavaju primanje pomoći od strane samih džina protiv džinskih bolesti i njihovog utjecaja na čovjeka i njegov organizam. Šarolikost i živopisnost tih mišljenja, primjene i načina liječenja od džinskih bolesti zbunjuje oboljeloga koji traži lijek, te u slučaju sporog liječenja ili neizlječenja stvara mjesta za sumnju u lijek i u izlječenje, a samim tim otvara prostor za šejtansko ili džinsko sašaptavanje i djelovanje, tako da crv sumnje neprestance rovi i potkopava iman oboljeloga,
što je u stvari krajnji cilj šeitanskih ili džinskih napada. To su vjera u Allaha dželešanuhu i vjera u njegovu pomoć. Kada se pomiješaju ili međusobno dotaknu ova dva svijeta, kada dođe do trenja unutar različitih psihofrekvencija čovjekova bitisanja, dolazi do neprirodnog spajanja i povezivanja koji negativno, čak šta više bolno, utječe na ljudsku psihu, na ljudsku vrstu, konkretnije na čovjeka pojedinca. Javljaju se najrazličitije vrste bolesti i čudna stanja, čudna unutarnja previranja koja nije moguće objasniti spoznajnom naukom, niti ih je moguće obujmiti našim čulima. Ovakva stanja i neposredna djelovanja manifestuju se u ljudima kroz različite simptome od kojih ću u nastavku ovog predavanja spomenuti najučestalije. U stvari uporedit ću uvjetno kazano inkubaciju sa džinima i primjerice običnu gripu koju je svako od nas makar jednom u svome životu preživio. Prvo se negdje zarazimo virusom koji u periodu inkubacije izaziva različita stanja i dešavanja u tijelu, dok sve to ne sahvata bolest koja oboljaloga faktički veže za postelju. Prije same bolesti uslijedi niz simptoma gripe kao što su kihanje, glavobolja, vrtoglavica, umor, često znojenje, teško disanje, bol u mišićima, u zglobovima, kašalj, curenje iz nosa i tako dalje, sve dok bolest ne kulminira i dok oboljaloga ne obori s nogu. A ova inkubacija traje samo nekoliko dana, pa ljekari na osnovu simptoma i nakon pregleda oboljaloga ustanove tačnu dijagnozu i preporuče primjereno liječenje. Slično se dešava i onda kada se uslovno kazano zarazimo sa džinima, samo što inkubacija može biti trenutna ili da traje gotovo neprimjetno dugi niz godina. Kada se najjasniji i najučestaliji simptomi ne bi zanemarivali, mnogo brže bi se otklonila konačna bolest ili do nje ne bi nikako ni došlo. Međutim, najčešće se zapravo dešava da se ovi simptomi džinske zaraze ignoriraju, ne prepoznaju u ključnom inkubacijskom trenutku ili se uopće ne uzmeju ozbiljno. Naravno, savremena medicina, posebno zapadnjačka, ne vjeruje u postojanje džina, a kamoli u činjenicu da oni mogu izazvati nekakvu bolest, već fizička i psihička stanja bolesnih objašnjavaju sa različitih aspekata štresova, sa opterećenjima, sa virusima, tako da oboljele osobe opsjednute džinima doslovice truju sa tabletama za smirenje ili za spavanje, kojima se zapravo hrane džini i raznose ih po tijelu koristeći tablete kao otrov, plasirajući ih na osjetljiva mjesta unutar čovjekovog tijela, bez onog očekivanog učinka i željenog efekta ljekara. Naprotiv, takva osoba postaje još bolesnija i nemirnija spoznajom da tablete ne pomažu i da moderna medicina ima svoj limit. Bezuvjetno cijeneći anonimnost svih ljudi koje sam tretirao kuranskom rukijom, oko 15.000, kroz razgovor s njima, prikupljao sam informacije i veoma često ljekarske dijagnoze najrazličitijih profila, bilo muškaraca, bilo žena, muslimana ili nemuslimana, mlađih ili starijih osoba, pojedinaca iz različitih geografskih podneblja i socijalnih grupacija, izrađujući vlastitu sliku i uspostavljajući primjerenu statistiku radi što boljega razumijevanja svih bolesti i njihovih uzroka, te zdravstvenih i vanrednih psihičkih i fizičkih stanja i nametnutih problema. Nevjerovatan je iskaz velikog broja pacijenata muslimana ili pak onih koji potiču iz muslimanskih društvenih slojeva da im je liječenje Kur'anom samo slučajna ili posljedna solucija očajničkog traganja za zdravljem i psihofizičkim spasenjem, bez uvjerenja u kuransku ljekovitost, iako uzvišeni stvoritelj upravo Kur'an šalje kao lijek i kao uputu, nada sve što je to u nizu isprobanih metoda u liječenju najbezbolnija i najjednostavnija metoda bez ikakvih negativnih popratnih djelovanja. Tako jedan veliki broj oboljelih lakše ide pod nož na operaciju, na operacioni sto, nego li na rukju, to jest liječenje Kur'anom, uslijed nadnaravnog i neobjašnjivog straha u grudima i unutrašnjih glasova koji bukvalno odvraćaju od ruke.
Fenomenalno je da se ljudi ne plaše sjesti u avion i recimo zbog fudbalske utakmice domaće reprezentacije prelete okean do Amerike i nazad, leteći neprekidno 24 sata, izlažući se trošku i životnoj opasnosti, a plaše se ući u džamiju koja je nerijetko preko puta, to jest u komšiluku. Šta ih to i ko ih to plaši? I konačno, zar je zdravije popiti tonu tableta umjesto litru zemzemove vode ili pak popiti vodu na koju su naučeni ajeti iz Kur'ana časnoga? Na ovom i u sljedećim predavanjima vam ne iznosim samo činjenice zaokružene vjerskim stavovima, koje svakako možete pročitati u predmetnim dijelima eminentnih autora, već želim upravo s vama, dragi gledaoci, podijeliti nevjerovatna dugogodišnja iskustva praktičnog liječenja Kur'anom, to jest rukijom, na desetine hiljada pacijenata s bolestima od glavobolje i migrene do epilepsije i leukemije, od tumora i multiple skleroze do srčanih udara, do dijabetesa i sterilnosti. Jer džin, kada uđe u tijelo čovjeka, ako Allah dželešanuhu dozvoli, on se ponaša slično kao crv kada uđe u zrelu jabuku. On je ucrvan.